من وقتی که ویدیوی شما رو دیدم از سفردیده های ایران، گروه کلان ایرانی ها و طبیبان سابق اقتصادی شرایط در اطراف شما جمع شده بود. бахтиёри ориёӣ мондам, барое ки ин системро танҳози ман медонам ва 100% гарданро мумкин аст тобат кардан. دختران ایران با شما چند شرطنامه امضا کردن؟ дар 5 вилоят будем ва чанд шартнома мо имзо кардем ки дар ҳамин усули бахтиёри ориёӣ با جوانان نوآموز، با دانشجویان و نفرانی که 2-3 سال تجربه دارن گردن رو با اونا نسپرید. таклиф карданд ки дар донишгоҳи байналмилалии тиббии эрон рафта боз ҳам мо омӯзонем, дарс диҳем. درود به شما همدیران ارجمند. این صحبت دوم ما با دکتر بختیار است. صحبت اول ما خیلی هم‌آوازی پیدا کرد. صدها هزارها نفر نوشتن، اظهار منتداری کردند و مواجه سلامتی خود شدند. این صحبت نیست با دکتر بختیار در مورد طب مردمی می رود و سخن در باب سفری که به نزدیکی دکتر بختیار به ایران کردند با جمع هم اندیشه، هم نظر، هم کسبانشان به ایران. خب دکتر بختیار، بیشتر از 2 هفته در ایران بودید، با دعوتی کی، با تشبوسی کی و چند نشست و محفل؟ дуруд ба шумо устоди азиз, дуруд ба бинандагон. мо бо таклифи анҷумани тайбони халқии ҷумҳурии эрон ва бо ташаббуси устодамон мулло зуҳур тоҳирӣ ба эрон таклиф шудем. зиёда аз 5 вилоят мо сафар кардем ва аз тамоми собиқ мамлакатҳои шӯравӣ буданду аз тайбони халқии эрон мо бо якдигар суҳбат кардем ва таҷрибаомӯзӣ кардем, ҳам бо табибони эрон, ҳам бо табибони собиқи шӯравӣ. یعنی هر کس از تجربه خود حرف میزد در محفل، یکدیگر رو میشنیدید، یکدیگر رو پورا میکردید و اگر اشتباهی در همکسب شما میبود بحث میکردید. дар вақте баҳс мекунем ҳақиқат ворид мешавад. мо медидем ва бо дигарҳо баҳс мекардем ва мефаҳмондем, мо аз якдигар бо як чӣ меомӯхтем. ва ман ҳақиқатан дар чӯраи гардан бисёр баҳс мекардам, барое ки чӯраи гарданро на мутахассисони эрон, на мутахассисоне ки мо дар Россия мерафтем, сафар кардем, дидем ки на он қадар пурра тобат карда метавонад. در اومدی گپ من وقتی که ویدیوی شما رو دیدم از سفردیده های ایران، گروه کلان ایرانی ها و طبیبان سابق اقتصادی شرایط در اطراف شما جمع شده بود و شما یک بیمار رو در حضور اونها طبابت میکردید و با ستوموره گردن، با چوره گردن سر و کار داشتید و اونجا میگفتن که این اصول بختیاری است. چرا؟ همچون دوست من باری اول میشنوم که اصول بختیاری طبابت چوره گردن بوده است. ман баҳс дар чӯраи гардан бисёр мекардам. вақте ки ман таҷрибабозӣ мекардаму ҳам кор мекардам бо чӯраи гардан, вақте чизе ки моро таҷриба дода буданду ёд медоданд, ман аҳамият медодам ки ягон табиб пурра гарданро тобат кардан наметавонад. барои чӣ? барое ки гардан нозук аст ва хатар дорад. ҳаракат намекарданд ки агар зиёдтар кор кунанд хатаре мерасад. ما با سفر میکردم با انگوشتیا، با دوغستان، با چچنیا، با روسیه، ازبکستان، با دیگر مملکت ها سفر میکردم تا ایران رفتن. همین رو می آموختم. برای چی؟ با گردن کار سست است. تا حتی خودم کار میکردم نه اونقدر بیماران شفا میافتند. 30-40%. وقت این تجربه یعنی که؟ بله، بعد تجربه آموزی کردم که من باید همین گردن رو تا آخر تابتش رو یابم. رنگین بودن در کاران دست شما احساس میکند که کدام مهره است تو مهره بیمار است؟ بله، هر یک وقتی که انسان تجربه آموزی میکند و بسیار کار میکند، آهسته آهسته چلیکا حسیات پیدا میکنند از تجربه. بعد حس میکنی که کدام مهره بیجا است، کدامش ناجا است، همه رو حس میکنی. وقتی که من از قفای همین کار رفتم و در دوام از سال 2015 از قفای همین کار شدم و تجربه آموزی کردم، به کارهای علمی کردم و بیماران رو با توموگرافی روان میکردم، بعد تابت باز روان میکردم، تجربه میگرفتم
аз соли تا 2015 табобат و بعد табобت هم رفت میکرد бале, аз که نتیجه چی شده؟ натиҷа чӣ шуд? ҳамин корро ман аз соли 2015 то соли 2023 таҷрибаомӯзӣ кардам ва то соли 2023 баъд ба анҷом расондам. Ман оҳиста оҳиста ҳамин гарданро, нозукиашро ёфтам, корҳояшро ёфтам, ки чӣ сабаб ҳаст ки пурра гарданро дигар табибон наметавонанд. و اکنون تولید شد یا تأسیس یافت اصول بختیاری бале, و ایران دختران ایران با شما چند شرطنامه امضا کردن؟ дар 5 вилоят будем ва чанд шартнома мо имзо кардем, ки дар ҳамин усули бахтиёри ориёӣ вақте ки мо дар эрон презентатсия кардем ҳамин гарданро, онҳо дар якум бор бовар надоштанд. Вақте ки ман нишон додам корраву عملا амалан нишон додам, онҳо ихлоси калом карданд ва ҳаракат карданд, ки номи ин системаи шумо чист. Ман гуфтам, ки номи ин системаро ман бахтиёри ориёӣ мондам, барое ки ин системаро танҳози ман медонам ва 100% гарданро мумкин аст табобат кардан. Барое ки вақте ки остеофитҳо мебароянд дар гардан, мушкили асосӣ ана ҳавой будасту на чура, на грижа, асос остеофит будааст. Ҳаминро мо то охир таҷриба кардам, дар байни 8 сол ба мақсадам расидам. имрӯз бо дили пур метавонам ин мушкилиҳои беморонро бартараф кунем. در آمد دیگه من پیش از آنه که با شما به صحبت بیام آموختم اینترنت در آمدم. حالا بعضی جوانان کورس های 1 2 3 به خاطر آنکه پول کار کنن یک بار از گردن گرفتن. بعضی انسان ها رو معیوب کردن. یعنی ندونسته با چورای گردن با ستونمورای گردن باید کار نگیرن. اما خیر бале, бале, чураи гардан беҳад нозуке ҳаст. шогирдони нав мутахассис ки ҳамин намехоҳад ки ба бемор зарар расонад, вақте ки таҷрибаи комил надорад, набояд бо гардан сару кор و гирад. من به камера مراجعه میکنم. نفرانی که شکایت از گردن دارن حالا با جوانان نوآموز، با دانشجویان و نفرانی که 2 3 سال تجربه دارن گردن رو با اونها نسپرید. زیرا بسیار خوف و خطر جدی دارد. این پیوند حرامق با سیستم عمومی عصب است. همطور بله. است؟ чандин табибоне ҳастанд ки нофаҳмида инсонҳоро маъюб кардаги ҳастанд. бисёри табибон фаъол ҳастанд, бо миён хушрӯ кор мекунанд, бо тахтапушт ҳамин касабрафону мануалистон хушрӯ кор мекунанд, лекин гардан беҳад хатарнок аст. ва усуле ки дар 8 сол ман таҷриба кардам ва ба пеш мондам, имрӯз ман фаъол кор мекунам ва бо дили пур метавонам ки бо бемор кор кунаму мушкили онҳоро бартараф кунам. از آنه که من شرطنامه شما رو خواندم، یعنی همین برادران همکسبان شما از ایران اکنون در ایران اعلان میکنن توسط به اصول بختیاری فرضاً 50 نفر شد یا 35 نفر یا 25 نفر یا 10 نفر و شما رو به ایران دعوت میکنن و در مدت 2 هفته یا 1 ماه شما اونها رو توبت میکنید. همین خیلی از شرطنامه شما؟ шартномаи мо дар асоси аввал таҷрибаомӯзӣ, баъд илмомӯзӣ якдигарро ёд доданд. ҳам таклиф карданд ки дар донишгоҳи байналмилалии тиббии Эрон рафта боз ҳам мо омӯзонем, дарс диҳем. درس هم میدید یعنی؟ бале, ҳамин маслиҳатам шуд, ҳамин шартномаам шуд, ки ҳатман ҳамин усули бахтиёри ориёиро дар он ҷо мо пешравӣ кунем, барое ки вақте ки онҳо амалан диданд ки усули мо пешрафт аст, усули мо ёрдам мерасонад, онҳо ташаббус карданд ки کاری اندک نیست. ایران در تیپ خیلی 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 پیشرفته است. ولی من افتخار میکنم که یک هموطن ما را اعتراف کردن، بختیار عزیز را، و به همکاری دعوت کردن و سازشنامه و شرطنامه ها امضا کردن. اگر حرف دیگری گفتنی نداشته باشی جنببست کنم برنامه را یا داری؟ мо чунки ҳама медонем Эрон ҳам дар илм пешрафта ҳаст, ҳам фарҳангӣ ҳастану ҳам дар соҳаи тиб пешрафта ҳастанд. ман бисёр фахр мекунам ки онҳо як тоҷикро даъват карданду бар як тоҷик боварӣ ҳосил карданд. ва чуне ки шумо дидед, бар мо дар он ҷо чӣ хел
احترام کردن. هر گذاشتن. بله، هم شرطنامه کردن که ما فرزند تاجیک باز با ایران رفته اونها رو آموزانیم. این یک فخر من است. من هم افتخار کردم صحبت داشتیم با دکتر بختیار. ما رو پیگیری کنید. صحتمند، سلامت، پیروز باشید.